namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, nam teta ka la Ben Mangan the president. Lo nga ta ke link of course na event yele Marula Stadium. Yeah. As you remember, already in that video two about it, and then part one I'm sure of course la go look associate because the initial poster as you can see kwala if you want Ben Mangan a re kona na a swi confirm in vele vele I think 23 ta January as you can see kwala mara obviously tani sweswi nga vuye swi vona hi vuye vona se a nyamalala ka poster leyi va nga vuya va yi uploada laha yi suke kusuka va nga hlaseriwa strong va ze va yi delete that poster initially so ku hi le ka initial video of course of kombisa ku wa ha ri kona ka poster and then there was also DJ Ben Mangan lo a fika kombisa date ya the 21 okay and then of course hi vuya ka part 2 so ka part 2 of course se va tlhela va vuyisa of course the official poster vona va Marula yeah, the main event of course yeah, the one ta March as you can see kwala still a video shono ka Ben Mangan nga ko li a video conclude their poster already no he's not here so I sala na le one ya the 21 le I blow I DJ Ben Mangan however loko ni kha ni analyze that event to me a swi nga make sense ku Ben Mangan anga kumeka a ri la ka event ya suku hi mina ku lantise mina I was disagreeing with DJ Ben Mangan ku how come can he be here cultural parade ku fambiwa nje like towards the stadium swi nga make sense ka mina ku very very ntlhini langutana nkarhi la because it's 9 to 5 like video swi vona ku it's not really an event and stuff like that however ka sunula of course rati 19 February mina no hlamala guys a swi kahle no lantizo no fika ni hlamala of course lo fika ni scroll ka account ya Ben president ni fika ni kuma ku yi fika yi tsala a post yi fika yi tsala ku mahlasela xile Impala Stadium hi Friday this is the same date leyi DJ Ben Mangan a hi vurini ku the 21th February so Shlogo was correct in this case anga ri ku hembeni DJ Ben Mangan as you can see so fika hi swona kona swona ku himpela Ben Mangan I kona eMarula ka event ya cultural parade leyi nga ta va yi ri kona of course hi the 21 ta February so of course ke khata maka theory yo isusweni ka the main event hi yona that was correct yeah that was correct and then the other one you anga kona the 21 because Shamsana cultural parade I was wrong because ikona as you can see kwala because to them nixi vona ke hikwe so ikona ta ri ka that event so hey areds ikona lesi hi nga ha vula ku swi hari i politically motivated loko ri himpela ya Rambo a Marula yeah we understand it's the a different event a ka ha ri ya the main event swi ka swi va complicated swinene swi leswi swi ka swi va complicated swinene swi ze swi endla ku ni check kahle ka siku leri ti one na hikuva very very the main event leyi a nga suka yona ya ti one ta March na yin'wana event na ya na yona but I'm not sure if hi nga swi justify na ku va a hetela susuka the main event na because i ta tlhela na event leyi ya Mahu leyi nga ta kha endliwa le of course ka swa all over le ka car wash ya va the twins and stuff like that so antuku swi nga justify na mi ta mi kha mi tsama vodele ku mi twini ku swi nga justify ku aza suka the main event na or ku va na ti-agreements teto like a ni voni swi kha swi hlangana ngopfu because munhu wa va na ti-events timbirhi hi siku rin'we without a problem ya hi ngo zama ku va hi calculate distance hi vona ku kusuka le stadium le ka swa olova ya va the twins swi nga ndlisa ku yena and stuff like that so hi vona i direction suka la Impala a ni hi seleteni swa olova let's see the distance yeah it's around 7 hours 495 kilometers hi movha it's 5 hours so it's movha yeah sorry for that hi movha munhu i famba 5 hours so munhu a ku swa justify eka mari ku aza a va susiwe ka that event hi mhaka distance because it's only 5 hours as you can see and since it's 5 hours la phela masiku lamo fana lami a ka ha fambi 120 ya hanya na movha 160 180 munhu fika fast ngopfu man
swi va fast u nga famba wona vo ma 4 hours something loko ku va ku ri na xitirhi xo driver strong mi vona mhaka leyi kusuka le so swi endla ku hi question swo tala ku why a hetelela a susiwile a swi hlangani straight ngopfu a hlangani straight ngopfu ku a ta fika na le hambi ku va ti-events timbirhi a ni voni ku a ku ta va problem hi ku vona ka mina ma vona mhaka leyiwa so na loko ni kha ni cheka ti-events ta yena vhele a sungula a posta le ya Mawu hi ti 6 ta January as you can see kwana a fika a tsala ku moni ya mi represent le ka Mawu na Mawu i chomi ya mina ho chinga beef as you can see kwana and then from there hi ti 23 ta January a ku ri kona a posta leyin'wana a ni swona yi posted 6 ta January leyi hi ti 23 a ku ri kona se a posta ya le Marula so ni sure ku beni mayin'wana already loko a swi confirmini a ri awe ku i na yin'wana event ma vona mhaka loko se ku fika ku posta this post kambe swi nga ri ku twisekeni straight ku swi nga ni ta ku a va susiwe ngopfu because a swi ta va possible ku va a performa ka the 2 events in the same exact date loko difference la ko 5 hours a ta hatla performa hala yena vo Marula hala a ta suka hala Marula even then a vuya Joni a ta perform vo ma 9 10 11 12 13 like ku va a hatla as long a va performe kwala 8 9 hala Marula a ta kota ku tlhava a kota ku va performa kahle hala ka va the twins without any problems until maybe ku va na problem at the time slots or what swi complicated guys mina I don't know and lexi endlaku mhaka swi tika sweswo i ku i invite winsane a Marula so hi nge a ni voni ku mhaka yo it's politically motivated swi nga justify ka ku ri ke i kona le ka swi raniwaku hi ANC ma yi twisana mhaka ri se ni twi na ku na mina loko ni kha ni langutisa it can be correct in that way so it's complicated ali mhaka na ku ze ni ta hemba loko na swi twisa ku what's going on you can comment your perspective na n'wina hi vona ku mi swi twisa ku yini hi leswi ri ku ri amukeza mhaka swi ka banda kumbe ta mi tika subscribe